Ababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nokuxolisa kaDeKlerk malungana namazwi akhe alumelayo. South Africa inoxolo kakhulu kona amazwi akhe wathethile arhaba anengcinezelo ngaphambi kade so hayi makaxolele bethu na ngokomthetho wethu thina amaZulu umuntu mase exolisile usuke semothi axolelwe ngoba vele lokho sokwadlula ubaba uDeKlerk wakhuluma nje leyo nto engayinothisanga ukuthi izohamba kanjani kuthina sizoyizwa kanjani so ngoba inhlangano isixolisile naye kumele axolise mase siyamxolela lento kodwa eyenziwa ngabantu abamhlophe ikakhulukazi amabhunu nabelungu yokuthi bekhuluma amagama alumelayo abasuke bewabhekisa kubantu abamnyama isithanda ukubayenza kavulekile umchilo wesidwaba iyaqala lento ngoba bafike bakhuluma amagama bese bexolisa kodwa futhi uma uyaqaphela into esuke ibalekile basuke sebewudlulisile umlayezo wento abasuke sebefuna ukuthi beyisho beyidlulise bese bethi bayaxolisa bese bethi babhadaliswe imali bebhadale inkulumo enzo umntata uDeKlerk esikhathazele kakhulu kwaye ndibona into izawuza notshintsho kule nhlangano yakhe emcela uxolo umntata uDeKlerk amakeze ngaphambili azocela uxolo esizweni kayathi ba yintoni asisola ngayo ingayi ngale mpendulo beyenzile intoni azakuyenza ngoba kaloku umsaza kuyacaba abantu abamhlophe le nto ababeyenza basoli ngayo.